Ni arwiriri ihoto cia mahiu, ene bunda na endia a maai aria mahuthagira bunda gukua maai mwena uyu wa Naivasha magitabania mururungano wa thayu wa kunyita mbaru notithi iria iriga kurutwo ni minista wa urimi na mahiu guku bururini Peter Munya wa kwenda ithinjiro ciothe cia bunda guku bururini kuhingwo gugikinyagia muthiaini wa mweri uyu. Ithuĩ andu a Naivasha ri wira uria turutaga munene ni uriku na bunda ni kwendia maai, kuhamia, gukua building materials. Nashukuru PS Munya. Kwa hiyo muda ulichaguliwa ukawa waziri wa kilimo. Nashukuru kwa kutufungia hizo vijinjio. Arurungani aya maugite maranyita watho ucio mbaru kumana na kiria marauga ni kuhuka kwa bunda itura-ini ria Naivasha kumana na uici wacio uria urathie na mbere na gikiro kinene na iria ciaiywo icokaga kwendio githinjiro-ini kia bunda kia Naivasha. Research ya Karo yugite andu aria mararuta ithinjiro-ini makoretwo makiandikwo ithinjiro-ini ni 657. Ungiringithania na namba iria irateithio ni bunda ni makiri ma anake, athuri na atumia na ni andu aria vulnerable. Andu ethe aria makoretwo makihocia miturire yao hari ukui wa mirigo na bunda mwena uyu maugite riria bunda ciao ciaiywo matigagwo matari na njira ya kwimathira undu uria utumite mathamire biashara ingi. Ni tuimite mawira tondu aria twari na ndigiri tugicoka riu tukibidi riria ciairwo cithi igathinjwo tukiingira motorbike-ini angi makiingira maundu-ini mangi kwi magire undu magwika magituika andu agutwika ni maingirira ukora na ki. Ithinjiro cingithie na mbere guthinja bunda kuringana na research iria ikitwo ni Kari kuri mwaka wa 2022 gutigakorwo na bunda Kenya. Gugikinyagia mwaka wa 2020 bunda igukorwo ihukite na ni kumana na kiria kurerika ni guthinjwo gwacio na gikiro kinene ikiringithanio na gikiro kiria iciaranaga nakio kiria kiri thi muno. Bunda itihotaga guciarana maita maingi ni tondu wa nature yake na nikio kinya China maremetwo ni guciarithia bunda tondu ni itikaga long between 2 years to 3 years na nikio turona percentage ya kubreed ni 1.04% na rate iria irathinjwo ni 5.1%. Arurungani aya macokire matwara mendekithia mao wabici-ini ya DC wa Naivasha makwenda mutongoria uyu gukanekinyia githinjiro-ini gia bunda kia Naivasha na gwikira mukonde ati ni kiahingwo. Handu-ini ha Inooro TV kuma Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.